West Show. Reka mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show. Ni TIG turamuzike, nkushimire wewe wamaze gukanda subscribe na utarayikanda cyangwa aribwo bwa mbere ubanye natwe. Nkusabe urebe munsi inkuru hano handitse subscribe, ukoze mu rutoki cyangwa igikumwe cyawe urabuduhereje subscribe. Nshimire wowe ukanda like, nshimire wowe utanga ibitekerezo, nshimire wowe udusharingira. Wowe umeze neza ukomeze gushimira Imana, kandi nawe utameze neza ukomeze kwisenga wizeye ibintu biraza kuba bigenda abicamo. Nyemerera ushake agasonga bugari wicare wumve iyi nkuru kugira ngo usobanukirwe byinshi muri Peace Cup. Turagenda tureba uko imikino yagiye igenda, turebe ama ekipe yamaze kuba agera muri kimwe cya kane kirangiza kwirushanwa rya Peace Cup. Ese ekipe ufana irimo? Niba irimo uraza kuduhereza comment utubwire uti ekipe yanjye mfana ni iyi ngiyi, nishimiye kuba yageze muri kimwe cya kane kirangiza. Byaba ari ibintu byiza cyane. Si byo gusa, turaza kuba tunaganira kuri umukino wahuzaga ekipe ya APR FC ndetse na AS Kigali. Turebe byinshi byagiye biranga iyi ekipe, turebe 11 uwitwa Thierry Froger yaje kuba ayiyambaza. Ikindi kandi tugomba no guhemba uyu muntu waje kuba atsinda. Mu minsi yashize nateretseho content ndababwira nti mutubwire uko umukino wo kwishyura hagati ya ekipe ya APR FC ndetse na AS Kigali bizaba bigenda. Hari uwaje kuba atsinda ananamusaba ko yaza kutwandikira tukamuhereza igihembo kiwe twamugeneye kabisa. Reka turebe byinshi byagiye biranga Peace Cup. Ngira ngo kuri uyu munsi hari imikino itandukanye, ni imikino igera kuri 6 yaje kuba ikinwa, mu gihe ku munsi w'ejo hari hakinwe imikino ibiri. Rayon Sport yaje kuba itsindwa na Etaforce ibitego 2 kuri kimwe. Rayon Sport ikomeza muri kimwe cya kane ku bitego 5 kuri 2 aggregate, mu gihe ekipe ya Kiyovu Sport yatsinze Gorilla 3 kuri kimwe aggregate. Ama ekipe yombi yanganyije ibitego 3 kuri 3, ariko Gorilla kubwo kuba yaratsinze igitego kimwe hanze, ibyo byahise biyihesha gukomeza muri kimwe cya kane kirangiza. Kuri uyu munsi hari imikino igiye itandukanye. Ekipe ya Musanze yakinaga na Visio hariya i Musanze. Umukino warangiye Musanze ifite ibitego 3 kuri kimwe, ama ekipe yombi anganya aggregate ibitego 3 kuri 3, ariko kuba Visio yatsinze igitego kimwe hariya i Musanze byahise bituma ikomeza kubwo kuba yatsindiye hanze kabisa. Mu gihe Marine yatsinze Bugesera ibitego 2 kuri kimwe, ubundi Bugesera ikomeza muri kimwe cya kane kuri aggregate ibitego 5 kuri 2. Naho ekipe ya Mukura yatsinze Adax igitego kimwe ku busa. Uyu mukino wo hasigaje undi umukino umwe wo kwishyura kugira ngo tuzabe tumenya ekipe izajya muri kimwe cya kane hagati ya Mukura ndetse na Adax. Mu gihe ekipe ya Muhazi yanganyaga na Gasogi igitego kimwe kuri kimwe, noneho imikino yombi Gasogi ikomeza muri kimwe cya kane kuri aggregate ibitego 3 kuri kimwe. Polisi yatsindaga Kamonyi ibitego 3 bisanga ibyo yari yayitsinze ubushize. Police FC ijya muri kimwe cya kane ku bitego 6 ku busa aggregate. Ekipe ya APR FC yakinaga na ekipe ya AS Kigali. No mukino ukomeye cyane kabisa, no mukino wari ukomeye cyane. Ekipe ya APR FC ibashije gutsinda AS Kigali, ibashije kunganya na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe, ariko ikaba iyitsinze imikino yose twitiranyije aggregate n'ibitego 2 kuri kimwe. Tugiye kubanza turebe abakinnyi witwa Thierry Froger yaje kuba abanzamo, ubundi tuganire byimbitse enzina nababwira waje kuba atsindira igihembo. Thierry Froger mwizamu yateretse uwitwa Pave Enzira kuri kabiri, Fitina Ombolenga kuri 3, Ishimwe Christian. Mu mutima wa defense Yunus n'uwitwa Kerema. Hagati yateretse uwitwa Tadio Ruwanga Shaibubu n'uwitwa Pichu. Ku ruhande rw'iburyo yaje kuba ahatereka Baka ndetse n'uwitwa Bosco kuri 11. Ku 9 ahakoresha uwitwa Yannick Bizimana ari kugenda ashakisha ibitego kabisa. Witwa Mugisha Gilbert yaje kwinjiramo asimbuye uwitwa Boss. Ko ngabo abakinnyi 11 uwitwa Thierry Froger yaje kuba abanzamo ku ntebe y'abasimbura. Hari Pierre, hari Claude Kategaya, Mugisha Gilbert, Dani Placide, Ramadani n'uwitwa Tayiba. No mukino watangiye abenshi bibaza bati ni ekipe iza gusezerera indi, ariko abenshi bakaba bafite icyizere cyuko APR FC ishobora gukomeza bitewe n'uburyo ari ekipe nkuru muri iki
gihugu cy'u Rwanda kabisa. Umukino waje kuba utangira amaze ku munota 26 uwitwa Bizimana Yannick aza kuba aterekamo igitego afungura amazamu. Abakunzi ba APR aho bari hose baraserebura, barishima, batangira kubyina intsinzi. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe ku busa. Ni igitego cya APR ubwo yari ifite ibitego bibiri kuri aggregate. Ikipe ya AS Kigali yasabwaga gutsinda ibitego bibiri igahita ikomeza. Maze ku munota 64 uwitwa Osarwe yaje kuba aterekamo igitego cyo kwishyura, iba isigaje gutsinda igitego kimwe kugira ngo ibe yakomeza. Byari ibintu bikomeye cyane. Urumva ko ku munota 64 ama ekipe yombi yanganyaga igitego kimwe kuri kimwe. AS Kigali isabwa gutsinda igitego cya kabiri igahita yikomereza kuko yari kuba itsindiye ibitego bibiri hanze. Ubwo byari kuba ari ibintu bikomeye cyane. Amakipe yakomeje gukina umupira wari ukomeye cyane, ariko nkubwiye ko aho umukunzi wa APR FC yarari umutima wadihaga, byari ibintu bikomeye cyane. Ubundi APR FC igize amahirwe ibona umusifuzi ahushye mu ifirimbi asoza umukino. Ubundi ekipe ya APR FC ihita yigira muri kimwe cya kane kirangiza. Ni Peace Cup, ama ekipe arindwi yamaze kuba amenyekana yageze muri kimwe cya kane. Ni mu gihe tutaramenya uko umukino uzahuza Mukurana Adagisi wo kwishyura bizaba bigenda. Ni Rayon Sport yageze muri kimwe cya kane, ni Gorilla, ni Vision, ni Bugesera, ni Gasogi United, ni Police ndetse na APR FC. Nama ekipe arindwi amaze kuba amenyekana yageze muri kimwe cya kane kirangiza ry'irushanwa ry'igikombe cy'amahoro kabisa. Tuzakomeza kugenda tubabwira byinshi biba bigiye bitandukanye. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe umunsi y'iyi nkuru ahantu handitse subscribe, ugakozamo urutoki rwawe kugira ngo utazajya ukomeza ucikwa byinshi biba bigiye bitandukanye. Tugiye kuba duhemba uwitwa Nshimiyimana Jean de Dieu. Uyu ne waje kuba avuga ko APR FC na AS Kigali umukino uzarangira ari igitego kimwe kuri kimwe, ubundi APR FC igakomeza ku bitego bibiri kuri kimwe. Hari n'undi wabikoze witwa Mukeshimana Violette, ariko uwitwa Nshimiyimana Jean de Dieu niwe wabanje kubivuga muri comment. Bivuze ko uyu Nshimiyimana Jean de Dieu niba atwumva yagira gutya akatwandikira kuri namba ari kubona iri kuri WhatsApp, akambwira uti ninge Nshimiyimana Jean de Dieu, ubundi nkahita amwoherereza igihembo kiwe 5 kuri 5. Ibikorwa nk'ibi tuzakomeza kugenda tubikora. Icyo usabwa no gukanda subscribe ugasharinga kugira ngo n'abandi badakurikira ibiganiro bya Wezo TV Show batazajya bakomeza kugenda bacikwa. Turagenda tubagezo ama update, turababwira uko ama ekipe azagenda acakirana muri kimwe cya kane. Wowe icyo usabwa ni ukuguma iruhande rwa Wezo TV Show. Mukomeze mugubwe neza cyane, ndabakunda cyane.